Sada smo u Zagrebu na novoj deonici autoputa Bratstvo i jedinstvo Zagreb-Ljubljana. Predsjednik Tito je pustio u saobraćaj novi deo autoputa. Kao prvi putnik predsjednik Tito je krenuo automobilom novom autostradom koju je omladina Jugoslavije darovala svojoj republici za njen 15. rođendan. I dok se kolona prvih automobila kretala ka Novom Mestu, na glavnom trgu ovog lepog gradića na Krki, bilo je već okupljeno oko 50.000 ljudi iz svih krajeva Slovenije koji su došli da pozdrave predsjednika Tita i čestitaju uspeh mladim brigadistima. Na ovom velikom mitingu govorio je drug Tito. Drugovi drugarice, omladinci i omladinke, graditelji ovoga velikoga objekta, ja vam u prvom redu srdačno čestitam i zahvaljujem vama što ste ispunili obećanje koje je dato na vašem kongresu marta mjeseca ove godine. Vi ste ponovno pokazali da je naša omladina dosljedna sama sebe, da kada nešto obeća i kada nešto preduzme, da to ona 100% i izvrši.